Атақұл Жалилов деген ушул баягы тез кабардын хожайыны ушул. Жакшы. Анан баягы Умра деп коет го. Умра. Ошонун дагы башчысы. Анан кийин сага мен илгери бир ишти айтамын ага келгенде деdim. Эсиңде барбы? Аны эсте. Эмсе сенин ниетиң барбы? Ниетим бар. Умралыкка барганга, Меккеге барышка. Меккеге ниет кылып атам, иншалла кабыл кылып барып келейин деп. Эми Кудай буйруса, Алла Таала кабыл кылсын. İnşallah. Мына мен буяк менен сүйлөшүп, ушу сени ушу умрага эптеп апарып келдим. Умрага апарып келдим. Эми мына Allah razı калганын olsun. өзүң айтасың мынакей бу буякта. Кандайсыз? Кудайга миң мәртебе шүгүр Аллага. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы, алхамдулилла, шүгүр. Атыңыз? Менин атым Асан Үсөн. Эгизим өтүп кеткен Нарышта кезинде 3 жашарымда. Асан аба дей беребизби? Абадан аба дебедиңиз боло берет. Асан аба. Канча жаштасыз? 62 чыктым. Машалла. 62десиз. Шу. Намаздасызбы? Дуадасызбы? Зикирди ишпей тартатам, намазга жыгыла албайтам. Денсаулык кандай? Кудайга шүгүр Аллага, шүгүр. Алхамдулилла, шүгүр. Бул 40 күн деп даватка чыккан киши. Даватка Кудайга шүгүр, Алла Таалага миңмерте шүгүр кылам. 5-6 жол чыгып келдим. Көлдө болдум, Оштун арабанында, Өзгөндө болдум, Чаткалда болдум, биягы көлдө болдум. 40 күндүк даватта. 40 күндө даватта 5-6 жол чыктым, шүгүр Аллага. Алла ошону кабыл кылып Балдар, чыгарып койду. жерде балдар муну жетелеп апарып ошол дава кылдырып, ошолорго мен анда мечиттелем, ушуларга жардам бер ушуга. Мунун сообу бирди жасасаң сен 10 жолу кайтарып берет сага Кудай Таала. Мына ошол балдар жардылары азыр байыды. Себеби бирөөгө бир жетимдин башын сыласаң канча сооп болот. Ошон үчүн мындай кишилерге менин оюм буга ушу мен Kur'an öğrenem dedi. Mindfon alып келип бердим касеталары менен. Анан кийин өзүм келип акыбалын сурап турам. Дагы бир чалбар эле бечара ал өтүп кетип калды, ал менин досум эле ал. Эми ушу Асанга мынакей Кудай ömür мен буякка айттым ушул кишиге. Ушундай баягы азиздерди азыр апарып атпайбы булар ушундай жардам кылып. Анан кийин ушуга бир жардам берип кой. Мунун эчтекеси жок. Мынакей бир Кудайы бар. Туугандары болсо болгондур, бирок алар муну менен катышпайт мынакындай. Мен барып акыбалын сурап турчу элем мечитте жүргөнүмдө. Азыр эми мечитте болбой, ооручан болуп калгандан кийин бара албайм. Анан ар кимден кабар айтам. Бирдеме болсо бербейм деп айтып жүрөм анан. Эми өзүңүз эми Атакул эми муну эми өзүңүз көрдүңүз. Канча жаштасыз? 62 чыктым. 62десиз, а? 62ден. Бу жерде канча жылдан берисиз? 8 жыл болду, 8 жыл. 8 жылдан бери ушу карыялар үйүндө жашайсыз. Өзүм көрбөгөн 12 жыл болду. 12 жылдан бери көзүңүз көрбөйт. Көрбөйт. Аллах разы болсун. Аллага шүгүр, шүгүр Алла. Ушуну көрсөткөнүнө Аллага миң мәртебе шүгүр кылам. Шүгүр Аллага. Алхамдулилла, шүгүр. Ушу жашооңузга да шүгүр кыласыз. Шүгүр кылам эч. Аллага шүгүр, ушуну көрсөткөнгө шүгүр. Аллага шүгүр кылып, сабыр кылып, шүгүр кылып жашайм. Эч эмне кейиптиби деген болбойт. Аллага миң мәртебе шүгүр. Мына Алла жолуна да чыгарып койду Алла Таала. Мындай, Асан аба. Биз Лидер Умра компаниясы өзүбүздүн компаниянын эсебинен ушул быйылкы жылы мына Асан аба билет. Асан абабыз менен Абдурахман абабыз билет. Абдурахман абабыз менен дагы телефон аркылуу сүйлөшүп турдук эле. Сиз жөнүндө телефондо көп айтты. Жакшы. Анан ушу быйылкы жылкыга ошо Кыргызстандагы көзү көрбөгөн, кулагы укпаган же башка бир мүмкүнчүлүгү чектелген абалы бар. Ушундай бир туугандарыбызды, ата энелерибизди умурага бир апарып келебиз деп ниет кылдык эле. Я Алла, шүгүр, шүгүр Алла, рахмат. Сиз дагы ошолордун катарындасыз. Ошо Лидер Умранын жетекчиси Билим мырза, Билим Майнаев деген мырза өзү да салам айтты. Саламат болсун. Сиз биздин тандообуздасыз. Кудай кааласа, Аллахтын чакыруусу менен ушул жылы сизди ошо 50 адамдын катарында умурага алып барып келебиз иншалла. Алхамдулилла, шүгүр Аллага. Шүгүр. Умурага алып барып келебиз. Шүгүр Аллага. Азыр мен жүрөм да кармап калат. Аллага шүгүр. Кудай кааласа ошо Алланын үйүндө тавафты чогуу кылабыз. Кызматты сизге кылабыз иншалла. Дуаңызды алабыз, бата дуаңызды алабыз иншалла. Мен айттым эле Асан. Ниет кылып Алла кабыл. Асан, угуп тур. Мен айттым эле, Кур'анда аят бар бул тууралуу. Астагфирулла, бисмиллахир-рахманир-рахим. Fa askuruni askurkum vaşkuruli ve la takfurun. Sadakallahul azim. Ey Muhammed ayet ümmetlerine sallallahu aleyhi ve sellem. Sen
meni estesen, sizler meni estesenger, men sizlerdi esteyim degen Allah Teala. Ekinci ayatında aytıp ya eyyuhallazine amanu stayinu bis sabri ve salat innallahu ma'as sabirin. Ey iman keltirgenler, sabırdoluk menen namaz okup, kanday tilegin bolsa Atakuldan sonra, Abdurrahman'dan sonra, başkadan sonra, menden sonra de odat. Bulardı sebepçi kılıp koyam dedi. Mına uşul bayağı aytkanım uşul bir seni Kuday buyursa bir nerse aytam vakt kelgen dedi. Kudağa Mına şükür, uşunu şükür men Allah'a. yüreğimde tilep okugan namazımda tahajjudda da uşu dua kılıp jurdum. Men mana meşten ketip özüm orup kalgandan ki kele albay koydum. Allah'a şükür. Anam men bu yak menen jakından beri bir aydan bol kaldı ya. Evet. Atakullu. Anam men süйлöşüp Bir aydan ötü süйлöşüp Ajake bolup dur men şartım bolboy atat. Çınında bul boşa boy. Bu Kırgızstan, Kazakistan, Özbekistan'da tegerent mınar kunday Arabistan'a ketip kalat. Anam bunun cumuşu öte köp. Dağı uşunca mana Kuday Taala gem nasip kılıp mana Allah kelgeninden kabul kılsın, Allah Teala. şükür. Mana sağa körüştürgönme şükür. Şükür Boynuman Allah'a şükür. azırtım ile bir oğur basıp turgan 1 tonna 2 tonna cüpte alıp işledi Allah Teala. Şükür Allah'a şükür. Oşa mana ki. Allah'a şükür. Uhtun aytkan sözünü emi sen emi sabır kılıp Sabır, dur. sabır, Men sabır. bir günü kelip durup sen Bırak. emi dokumentleringdi barın rastap koy. Bakalım. Anan keyin bayağı pensiyanan azması akça bakalım. jinap jür. O. Emi senin jol kireң bekar bolgan menen ança munça O. tamak aşыңda bekar seninki. Tamagaş bar joğunuz bekar inşallah. Bar joğunuzdu. Allah'a şükür. Senin özüňe balkim kerek bolup kalaba. İşte azma öyle bir hangi tiyin, sunu? iki tiyin taap koy. O, o da Ema kadar. anı dağı altıyın jağıp makuluktu. Evet, Beddeli kızlar hareket atıldı. kılanmaga. Şükür Allah'a. Makul bu. Şükür. Şükür. Anan senin artından жалгыз эле sen emes. Bul atakul, men, oşo bilim, bulardın bari teң oşo saga kim mınarkindey kılgan bolsa, saga bir jölöp tayap koygan barına jetet oşo soğuk. Oşon üçün fama yamal miskala zarratin hayra yarak, vama yamal miskala zarratin şarra yarak. Kimde kim kıpınçalık soğuk kılsa men körüp turam deyt Allah'tan. Günö kılsa da körüp turam deyt. Oşolardı mınakey makul basan. O. Emi bu yaktın innesi vaktısı zıç. Emi sen bir dua kıl. Dua kılayım, Atakulda. Atakulda. Anakin Atakuldağı. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratkan Allah kadamınız Allah talam soğuk işlerin yazsın. Yaratkan Allah'ın жақсылығы olsun. Yaşağınızda turmuşunuzda Allah Taala iki düğüne baktılığı kılsın. Bala çakanızın hurmatısıyın görünüz. Nevere görünüz. Çevere görünüz. Çeveremizden çay içip dört oturunuz. Yaratkan Allah Taala merimdi. Ömrünüz uzun kılsın. Ömrünüz uzun bolsun. Bala çaka ömrünü bolsun. Baktılığı tağlaylı olsun. Ömürler uzun bolsun. Densoluklar çın bolsun. Atenezine bir tuğanlarına güyümdü. Merimdi imandı olsun. Yaratkan Allah Teala iman versin. Bilimli ilimli alim bolsun. Yaratkan Allah bergen rızkısın bereketin versin. Yaratkan Allah Teala'nın jakşılık soğuk işleri. Balanıstan nevere, çevere ıskıcan geçsin. Amin. Allahu Ekber. Anam zikir çalganda da maga da dua kılıp. Ha zikir tuğu üçber günü tünü kudağa şükür. Şükür. Anan Gel. dağı Atakul Mirza ikinci oçiret daha biri var mı narki manglayımda turgan. Satı et degen. Men bul ikinci oçirette. Keyin anın tarihinden İnşallah. başka aytıp berem. Makul. İnşallah. Boluptur meyli. Evet. Şunday. Ha rahmet Allah razı olsun sizlerge meni istep gelerini. Bekep durun. Dua kılın. Ha, İnşallah. duanı Kuda günü- kalasa uşul ayağına çeyin biz özümüz aytabız. O kuda kalады. Abdurrahman ağabeyimiz menen kabarlaşıp turabız. Şükür. Bizdi sizge jetkirgen günde tahajjud namazlarında, 5 vakt namazlarında sizge ana bizge dua kılgan şu Abdurrahman ağabeyimizden da Allah Taala razı olsun. Amin. Bilim özü kele algan jok, al Dubayga uçup ketti. Ha yaxşı. Al Dubayga ketti. Men bul jakta atay gelip şu sizni görölü, ahvalыңызды görölü dep keldik. İnşallah Allah razı olsun. dua kılıp durunuz. Allah Taala sizni çakırıptır, sizni tandaptır. Allah'a şükür, Allah'a Sizni şükür. tandaptır inşallah. Kelile men de bir dua kılıp koyan. İlah amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ala alihi ve ashabihi ecmain. Ey Yaratkan Allah, ömrümüzge, işimizge, rızkımızga, imanımızga, vaktımızga bereket faiz ver. Allah'ım zamanımızda tınçılık kıl, tokçuluk kıl, molçuluk kıl, rızkılık kıl, ıraşkerlik kıl, ıntımaklı kıl. Asmandan bolgan, cerden bolgan afat balalarından özüm sakta. Cürt başçılarına, hükmet başçılarına insaf, tavfiq, iman ver. Uşu silerdi, jardan berem degen uşu Atakul Mirzaga, Bilim Mirzaga, Allah'ım ilimine ilim, bilimine bilim koşup durup, Amin. Allah'ım eki dünyaсын avat kıl. Tapkanların jalanını jakşılık toylarına buyuru. Kağlagan maksat oylarına bularda jetsin.
Bulardan kılgan işlerin Allah Teala egem özü dargahında kabul kılsın. Allahümme Rabbena tekabbel minna inneke entes samiul alim ve tub aleyne ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim ve ahdina fiqna ilal hakkı ve ila tariqin mustakim ve bi berekatil Kur'anil azim ve bi hurmet men erseltehu rahmeten lil alemin ve fu anna ya kerim ve fu anna ya rahim ve gfir lana zunubana bi fazlike ve keremke ya ekremel ekremin rahmetke ya erhamer rahimin. Allah ekber. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hudayga aman afeyim. Allah. Şu жерге алып келген Абдрахман ağadan Allah'ım razı olsun. Bu yerde Qaryalar uyuyuna kelip alır. Yüreğim ezilmesem ketdi. Mына жерде аталар анчамча энелер балдары күтүп аркы отурат. Эч кимди мындай акыбалга калтырбасын. Ya Allah. Ey Allah. Biz doğanlar ata-enelerin kara kılaç. Ya Allah. İnşallah. Алар тартканга болбойт. Видеого тартканга болбойт. Бирок бу жерде азыр комнаталарына кирип калдым. Бечара. Түрмөдө отургандай отурушат. Балдарын чоңойтtu, төрөдө өстүрдү. Ушундай акыбалда жашаш керекпи булар? Ата-энелерди эч качан карыялар үйүнө таштабагыла. Карыялар үчүн үйүнө таштабагыла. Аллах. Niyet kıldım inşallah. Şu деп. Karıyalar үйүнөн көп ата-энелерди алып чыгып кетебиz inşallah. Алып чыгып кетебиz.